Kako da napišem ponudu za Mega Printer? Napiši na hrvatskom i stavi u Google Translate. Šefa još nema, što ćemo kad dođe? Što ćemo? Ništa. Pitat ćemo je kako je putovala, pitat ćemo je je li prvi put u Zagrebu, pitat ćemo je li joj je zima, sve jedno. Idemo? Pa idemo idi, obadve. pa ne moram i ja, pa... Dobar dan. Dobro mi ja. Dobar dan, dobar dan. Izvolite, sjedite. Izvolite. Je vas тут гарний офіс? Да, офис. Samo trenutak, ja ću samo trenutak, molim. Hoće, meni će dobro čekati. It's okay. Just a second, please. Materi, please. Aj se javi, zove gospodin Schmidt. Ti se javi, ti bolje govoriš njemački. A ja sam pričala prošli put. A daj se javi. Šefe, zove gospodin Schmidt. Hoćete se javit?